I lijep pozdrav Raja, dobrodošli u novi video na kanalu Ramki Show o napuštenim, zaboravljenim, oduzetim automobilima. Evo, danas je Ramki odlučio da izađe s obzirom da kiša pada. Svi znate da smo jučer bili na onoj lokaciji na Dobrinji gdje se nalazi ona oduzeta vozila što je podigla policija sa parkinga. S obzirom da je sinoć na svim portalima izašlo da će ta vozila da idu na uništenje, znači da se ne zna šta je s vlasnicima, gdje su vlasnici, ta vozila su stajala prije po parkinzima i otvorenim površinama, niko o njima nije brinuo, znači zauzimali su parking mjesta. Jednostavno policija je odlučila da ih podigne. Svi ste obavješteni već u mom prošlom videu da se desila paljevna partija automobila. Dobio sam informaciju da su se tu skupljali naveče neki narkomani nešto i da je cigarom zapaljeno jedno vozilo i vatra se proširila na još par vozila. Međutim, ja sam jučer pitao čuvara da uđem uz dozvolu, da snimimo, bar da bacimo oko kakvi automobila ima, jer čuo sam da ima zanimljivi auta, kao što u pitanju Nissan 200 SX, par neki Alfa Romeo, neki Audija, međutim, čuvar mi to nije dozvolio. Ja sam bez obzira na sve, danas me je vrijeme poslužilo, odlučio da izađem, da snimimo taj video, da rizikujem to sve, možda ću čak da budem i priveden iz razloga što sam ulazio tu gdje je pristup zabranjen, ali šta god da bude, nije ni bitno. Ja sam isto danas bio dogovorio da snimam auto otpad u Busovać, tačnije kod Andrije, auto otpad koji se bavi onom Vagin grupacijom, mada preferira tamo najviše Audi kod njeg. S obzirom da je kiša, morao sam naravno da odustanem od toga. Uglavnom mislim da ćete u jednom od sljedećih klipova gledat auto otpad Audi kod Andrije tamo. A ja sad polako prebacujem na Dobrinju i nadam se da ću možda uletim gore da me niko ne vidi. Zamolit ću vas da ne zamjerite, znači jer ću samo proći oko auta, koliko mognem da snimim. Znači plafon da tu ostane neki 10-15 minuta u slučaju, znači da dođe policija. Ramke ide na hlađenje u stanicu, ali nema veze bilo što bilo. Ja želim da ta auta snimim prije nego što odu na uništenje. Pa šta će se odigrati u ovom klipu, ja ne znam. Vas ću sve zamoliti da lajkujete video, da se dole pretplatite ili subscriberujete na kanal ako još uvijek niste, za malo podrške. Znači, biro majka, biro institucija. Gledaj Treše Eurosport, hajmo. Evo Raja, uputili smo se prema Dobrinji, tačnije C1. Kiša polako rominja. Nadam se da će na makar kiša izaći susred, da udari malo jača, kako bi prilikom kiše uletile gore na taj parking. Valjda čuvar nije toliko lud da hoda po kiši. Druge nam opcije nema. Jer kao što sam vam već naveo, ta auta će na uništenje, može biti sutra, može biti preko sutra, šta će se s njima desiti, ne znam. Rizikujem jako mnogo zbog YouTube kanala, zbog svega, da ovo snimim, ali nije ni bitno šta će se desiti. Ja imam želju da snimim to i da ostavim sebi za uspomenu i vama, i naravno ovo će biti premijerno na mom kanalu, jer čisto sumnjam da ćete ikad više vidjeti ta auta ili čuti za njih. Tako da vas još jednom molim u nastavku da raspalite taj like i pretplatite se na kanal ako još uvijek niste, za svu podršku i ovu moju borbu. Ništa Raja, čujemo se kad stignemo do kapije. I Raja, evo prilazim bukvalno sa iste strane kao juče. Evo ovdje Hyundai, šta je ovo, Kia je otvoren. Juče možete da pogledate u onom jučerašnjem videu, uopšte nije bio otvoren. Znači da je neko ulazio gore. Ništa, idemo izvidjeti šta čuvar dole radi i da uletimo naravno polako gore. Raja, evo pokušavam da se poprijem s ove strane. Ovdje sam našao neki plastični auto. Bukvalno ovdje imamo trojku.
tu imamo neke golfove, sve je otvoreno. Ništa, idemo pokušati neki ulaz da nađemo. Jebe, život traje. Ulazimo. Pa šta god da bude. Evo ga Raja, tu nam je HGT. Ovdje ima jedan dobar Audi. Idemo vam do Nissana 200SX, pa šta god Bog da. Evo ga. Tu je onaj Nissan, kao što je Dragon imao. Ovdje imam Audija. Vidim par auta koje sam ja snimao. Ascona, tu nju sam ja snimao. Ovo je na Toyota Selka, Lanča. Evo ovdje možete vidite te automobile koji su zapaljene, neko veće. Evo i onog Trabanta. Ova je iz Novog Sarajeva, nju sam snimao. Obićemo ovako koliko možemo dok nije došla policija ili čuvar. Ima ovdje pandica, pandice mi žao, ona je još uvijek mlada. Evo one lagune. Ove mi je lagune haužao. Znači, toliko je hladno, ljudi bože. Znači, 2-3 auta imaju koja sam ja snimao na placevima. Ovdje imamo nekog punta. Punto je znači bože. Eno onog BMW-a kockici. Gleda sad ljudi kad patrola dođe, kad uleti, sipa nasa cija s helikopterima. 123. Evo ni Alfe 4x4, što sam vam govorio. 33, ali nema od nje ništa, odozdo sam mislio da je jako ispravna, dobra. Nema sad za sad ništa specijalno osim onog Nissana 200SX. Vidimo šta je ovo vamo. Je ovo kalibra neka. Mercedes kompresor. Čak mu je hauba dignuta. Evo ga. Šta je ti auta, ljudi? Dignuto. Ali mi je Nissan perverzija. Ovaj Audi je također bio na Dobrinji u jednom od mojih klipova. Ja ću ipak otići do Nissana, pa što god Bog dao. Ovo znači Dragon u Garagevu. Pazi ovo. Znači bože. Prvo ćemo iza da vidimo šta je od njega ostao. Ljudi, nemojte zamjeriti zbog kadrova, znači moram gledati da ne dođe policija, ali šta već. Evo ga spoiler. Ali spoiler istruh. Punto HGT, bože. Ovu Asconu smo mi snimali. To sam već rekao, ovdje je jedna Vectra. Dobra. Čiraja ne smije se
puno zadržavati. Tako da ovo moram sam preletiti dok se nije uništilo. Vidite, tu policijske trake, sve. Pogledajte šta je zapaljeno. Alfa, Golf 4, Audi. Šteta stvarno. Pogledajte, sve su policijske trake ovdje. Ovdje mi je žao, ovo je prava, ja mislim, GSI. U njoj motor. Bila je gore u mojoj mahali. Žao mi je pravo. Uglavnom tu ima svega i svačega. Ovo je auto s onog thumbnaila koji ste mogli da vidite. Ma bruku ljude auta ima. Bruku. BMW kockica je ubjedljiva najjača. Neko je s njom spucao, opleo, bože. Znači raja, ovo ako ne zaslužuje like što je Ramke odradio, ne zaslužuje ništa. Mogu bi ja dobiti like, izgleda preko leđa. Ništa, sad ćemo se lagano uputiti da izađemo odavde dok nam nije ko skinuo glavu. Imamo još ovamo što ima ovdje, nismo bili jer je bliže cesti. Evo ni kadeta. Ali ništa specijalno. Uglavnom sve će ovo da ide na uništenje. Eno BMW ovog crvenog iz klipova kada su ga dizali. Evo ga. Z4 ljudino, znači ni manje ni više. Z4. Z4. Pogledajte. Ovaj je stajao dolu na stupu kad sam htio da vam snimim. Znači, bože. Ništa raja, ne preostaje nam nijedna druga opcija nego skakanje. Tamo čujem da čuvar hoda. Nadam se da ćete me podržati dalje u mom radu. I to je to, nemamo više šta. Da ne gubimo vrijeme, idemo jedan jumping odavde i to je to. Još samo da snimim u vam auto. Jedno. I ovog Forda znam. Znači, bože. Ništa raje, to je to. Pogledajte nekakvi školjki. Nečeg. I draga moja raja, iako Ramki ima slabo srce, morao sam da skočim sa onog podzida, nažalost, jer drugačije nije bilo nikako da izađem, jer čuvar je dole došao, obilazio onaj donji dio i bacao gore oko na ulaz. Ma ništa, Ramke lagano, znači skočio, jebote Matrix. Znači, bože. Uglavnom, iako sam imao danas planove da idemo kod Andrije na otpad, da snimamo to, bez obzira na sve, ja sam odlučio da dođemo ovdje, jer kiša pada, ne bi tamo mogao kod Andrije da snimim sva ta auta, a kiša nam je poslužila što se tiče ovog videa da uletimo i da snimimo vozila za kojima smo toliko žudili. Žao mi je onog Nissana 200 SX, i drago mi je, ja sam vidio par ovih auta iz klipova koji sam ja snimao, tačnije onu Nissan Micru, Astru, Asconu, bilo je još par tu neki auta. Uglavnom ta auta će ovih dana na uništenje. Vidjeli ste, neko je namjerno, znači ja sam čuo da je cigara bačena, ali nije, ono je neko namjerno zapalio one nove aute. Nisu to nove aute, ali jednostavno još su na cijeni koji koštaju 4-5 hiljada maraka. Vidjeli ste Audi, vidjeli ste Golfa 4. Stvarno, mlađa su auta zapaljena nego što stoje ovdje. Znači da je cigara mogla je otići pod kadeta i pod one razbijene. Neko je s nekom namjerom zapalio to, ali nije ni bitno.
Uglavnom, jučer nisam želio da ulazim, da onog čuvara ne uvaljujemo, da čovjek ne ostane bez posla. Danas ne znam ko je nasmijen, niti me boli ona stvar. Uglavnom, Ramke je vas ispoštovo uletio i jako mi je drago što sam učinio ovo za vas. Bez obzira na sve, čak i ako ovaj video bude neko gledao od strane gonjenja, znači Interpol, ovo, ono, znači 122, nije ni bitno. Znači, ako dođu po mene, mislim da nisam uradio ništa loše, osim što sam ušao, snimio, znači ništa nisam uradio što se tiče automobila, tako da me boli briga iskreno i za to. Ja se nadam da ćete me i dalje podržavati u mom radu i molim vas sve, nebitno iz kojeg ste grada, odakle ste, ako znate da postoji ovako jedno mjesto kao što je ovo bilo, da ima more auta, da ima, znači, sve ostavljeno, ja uživam u ovom, ljudi, ne možete shvatiti kakav je gore šmek od ovih starih auta, još ona gorevina što je gorilo, znači, Bože. Draga moja Raja, znači, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa, ja vas sve pozdravljam, nadam se da ćete podijeliti ovaj video na svojim društvenim mrežama kako bi pozvali svoje prijatelje da se preplati na Ramketov kanal. S time mi ne dajete ništa, znači nećete biti oštećeni ni za jedan jedini fening, znači samo što ćete mi pomoći u daljem radu, pa tako da vas taj subscribe ili pretplati se ne košta ništa. Uglavnom to je to, ja vas sve pozdravljam, bježim sad kući ovo da izeditujem i čujemo se u nekom od narednih klipova.